Hola, boas tardes, un día máis para empezar as clases de Pilates Actívate Concello de Vimianzo. Recordarvos que todos os días desta semana, pola mañán de 11 a 12, aeróbic con Alberto. Polas tardes de 5 a 6, Pilates para todos os públicos. Vamos a empezar hoxe a clase como vimos facendo habitualmente, cos exercicios de respiración, que son exercicios típicos do método Pilates, donde se poden facer mismo sentado, andando de pé ou simplemente na clase, vale? Pero son exercicios que todo o mundo debe de facer para fortalecer suelo pélvico, importante, todo tipo de incontinencias para personas non tan maiores, algo maiores, tanto para homes como para mulleres. Empezamos a corregir postura, soltar brazos, ombros, peito aberto, pés alineados, cuello largo, miramos de frente. Collemos aire polo nariz, hinchamos ben o peito, abrimos ben esas costillas e soltamos o aire despaciño pola boca. Collemos aire, hinchamos ben o peito e soltamos o aire moi despaciño pola boca, porque cada vez que soltamos o aire é o tempo que nos vai levar a facer un exercicio. Como o exercicio é lento, o aire temos que soltar tamén despaciño. Volvemos a coller aire, soltamos o aire despaciño pola boca, canalizando por un sitio pequeno, por un furadillo pequeno, para non soltar aire de repente. Collemos aire e facemos a última, abrimos ben esas costillas, fortalecemos os músculos respiratorios encargados de facer a respiración, porque na siguiente respiración, mentres collemos aire polo nariz, apretamos o ombligo e co ombligo ben apretado soltamos o aire despaciño. Relajamos a musculatura da barriga para de novo coller aire. Cuidado non perder postura, pés, pernas, espalda recta, ombros, peito algo aberto, brazos sueltos e cuello largo, miramos de frente. E ao soltar o ombligo apretado, e soltamos despaciño hasta vaciar todo o aire do nariz, dos pulmóns, perdón. Collemos de novo aire e facemos dúas respiracións máis, apretamos o ombligo, mantémolo apretado e soltamos despaciño aire. Relajamos a musculatura para de novo hinchar ben o peito, eses pulmóns, apretar o ombligo e soltar o aire despaciño. Vamos a activar outra parte da nosa musculatura abdominal, transverso. Collemos aire, non metemos o ombligo para dentro, e empujamos como se estuveramos no baño facendo unha lixeira forza, e soltamos o aire con esa musculatura tensa. Soltamos o aire despaciño. Relajamos a musculatura para de novo coller aire, empujamos como se estuveramos no baño facendo unha lixeira forza, mantemos tensa esa musculatura e soltamos o aire despaciño hasta vaciar completamente os pulmóns. Relajamos esta musculatura de novo, collemos aire, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito, empujamos de novo e facemos a última, soltamos. Relajamos, collemos aire, cortamos a gana de ir ao baño, contraendo o suelo pélvico, apretando un pouquinho glúteos, cerrando esa parte da baixa, e soltamos o aire despaciño con esa musculatura ben contraída. E vaciamos.
musculatura para de novo coller aire pola nariz, hinchar ben o peito, abrir ben esas costillas. Contraemos o suelo pélvico, glúteos, antes de empezar a soltar o aire despacito. E por completo. Relajamos, de novo collemos aire. Contraemos suelo pélvico, glúteos e soltamos. Descompuxemos as tres partes da barriga que temos que contraer, parte a parte. Ahora temos que activar as tres ao mesmo tempo. Para eso collemos aire e antes de soltar metemos o ombligo, empujamos, contraemos o suelo pélvico, glúteos, o corset todo activado, toda a franja abdominal activada e empezamos a soltar aire, pero sin descompoñer a nosa postura. Relajamos de novo toda a musculatura para coller aire. Contraemos barriga, empujamos suelo pélvico, glúteos, todo de repente e empezamos a soltar. Relajamos todo por completo, collemos aire e contraemos todo fuerte. De repente, ao mesmo tempo, empezamos a soltar aire despacito. E repetímolo 2 veces máis. Relajamos todo por completo para coller aire. Contraemos todo ao mesmo tempo, apretamos fuerte e soltamos. Relajamos, collemos aire. Último, apretamos todo fuerte e soltamos. Esta forma de respirar, de contraer, é a que vamos a utilizar en todos os exercicios hasta o final da clase. Temos que soltar o aire moi despacillo porque nos ten que dar tempo a facer o exercicio que toque. Se o exercicio é suave e lento, a respiración ten que ser lenta tamén, vale? Ten que ir en concordancia, ten que ir sincronizada, vale? Pois veña, collemos aire, levantamos ombros, ben arriba, contraemos toda a musculatura e soltamos, baixando ombros. Collemos aire, elevamos ombros, escápulas, apretamos todo fuerte, e soltando aire moi despacillo baixamos e moi despacillo soltamos con toda a musculatura ben contraída. Relajamos para coller aire e subir ombros, apretamos e soltamos. Collemos aire e subimos, contraemos todo fuerte e soltamos e facemos 2 máis. Collemos aire, apretamos, contraemos e soltamos. Facemos a última, collemos aire, apretamos e soltamos. Corregimos postura, pés alineados, separada, ancho dos ombros, pernas estiradas, espaldilla recta, vale? Pelvis, postura neutra, nin hacia adiante, nin hacia atrás, a pelvis, vale? Hombros un pelillo para atrás, cuello estirado, miramos de frente. Adelantamos hombros, abrimos peito, estiramos, cuello, miramos de frente. Collemos aire, adelantamos hombros, redondeando a espalda, hombros adiante. Contraemos todo fuerte, soltamos aire, corregimos postura. Brazos a altura dos meus ombros. Collemos aire, apretamos todo, soltamos. Collemos aire, hombros adiante. Apretamos todo fuerte, devolvemos hombros, peito aberto, con todo ben contraído, cuello estirado, pés alineados, miramos de frente. Collemos aire, adelantamos, apretamos todo fuerte, soltamos. Facemos última. Collemos, contraemos
soltamos e descansamos. Corregimos postura. Doblamos rodillas, pés dereitos, muslos apretados, barriguilla para dentro, espalda recta. Hombros atrás, un pelín, peito algo aberto, non exagerado, cuello estirado. Brazos abertos, palmas de frente. Vamos a rotar en bloque, tronco e cuello, intentando non mover a pelvis de frente. Solo giramos un peliño, brazos, tronco, cuello ao mesmo tempo, non vamos moi lexos para que non se desfaja a postura de rodillas nin de pelvis. Contraemos, devolvemos. Collemos aire ao mesmo tempo en bloque, non moi lexos, apretamos, soltamos. Cuello estirado, miramos de frente e veña, vamos. Apretamos, soltamos. Collemos, aguantamos do peso dos brazos, aunque se nos canse un poquinho, aguantamos, apretamos, soltamos. Vamos dos más. Unha por un lado, rodillas de frente, pelvis de frente. Apretamos. Vamos a última. Apretamos. Soltamos. Baixamos brazos. Estiramos pernas. Miramos de frente. Corregimos postura. Espalda, hombros, cuello. Rodillas, pés alineados, separados en suelo de miñas caderas, hombros, más menos, ¿vale? E desde aí vamos a coller aire e subir. E ao soltar redondeamos a espalda, baixando cuello, brazos que acompañan o movimento de cuello. Siempre os brazos á altura das miñas orellas, redondeamos a espalda, baixamos, baixamos, baixamos. Donde pare o cuello, paren os brazos. E desde aí collemos aire, apretamos o ombligo, devolvemos vértebra a vértebra, hasta elevar cuello, brazos acompañando, hasta quedar totalmente verticales. E desde aí collemos aire e ao soltar, abajo. Non dar tiróns. Que os brazos non nos adelanten á altura das nosas orellas. E ao soltar, subimos. O movimiento de cuello acompaña o movimiento de brazos. Último en colocar cuello, último en subir brazos. Volvemos a coller, apretamos o ombligo, abajo, 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 miramos o ombligo, collemos aire, apretamos fuerte, e vértebra, vértebra, subimos. Facemos a última. Collemos, apretamos, subimos, giramos palmas, abrimos peito, alargamos cuello, descansamos. Doblamos un pelín as rodillas, brazos sueltos, peito aberto, cuello estirado. Vamos, ahora non baixar vértebra a vértebra. Este ejercicio espalda baixa en bloque. Con rodillas algo dobladas, non moito. Veña, collemos aire. Peito aberto, brasillos que colgan, pelvis hacia arriba, espalda recta, abrimos peito, metemos a espalda paralelo ao suelo, cuello estirado, ¿vale? E desde aí collemos aire, apretamos, brazos sueltos porque ca espalda en bloque sube, cando quede ben perpendicular ao suelo, queden os brazos ben dereitiños á altura dos meus muslos, ¿vale? Collo aire, peito aberto, barriga apretada, cuello estirado. Cando estou totalmente paralelo ao suelo e cando están os brazos sueltos perpendiculares ao suelo, apuntando directamente ao suelo logo, ¿vale? Desde aí collemos, apretamos e veña, solo centramos a tensión no tronco e os brasillos como están sueltos cando o tronco estea totalmente recto, os brazos vamos a un sitio. E veña, rodillas algo dobladas, repito, collo, 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 peito aberto, cuello estirado, espaldilla recta, e desde aí apreto, muslos glúteos, espalda recta, peito, hombros algo atrás, cuello estirado, e fago dúas máis. Apreto,
apreto, e solto, estiro, doy un paso atrás, pés paralelos, separados, anchura da miña cadera, hombros, barrigiña adiante, peito aberto, puño estirado, brazos adiante, vale, rodilla de diante un poquillo doblada, porque vamos a coger aire, vamos a apretar glúteo, a medida que subo el glúteo, alinearse con el tronco, cuello estirado, miramos hacia abajo, apreto, devolvo, apoyo pernas, corrijo postura, miro de frente, camino perna siempre, collo, perna tensa, glúteo apretado, peito abierto, miro abajo todo lo que puedo, ¿vale? Ahí, y ao soltar, contrae a musculatura da barriga, corrijo, e veña, vamos, apreto, e fago a última. Apreto, devolvo, descanso. Alineo, e vou con outra perna. Paso atrás. Paso atrás, separadas, anchura de miñas caderas, hombros, pés dereitos, peito aberto, rodilla algo doblada, brazos adiante, e desde aí collo aire, tenso a musculatura da barriga perna e baixo. Porque a medida que vou baixando, subo a perna, apretando o glúteo, miro hacia baixo, vale? Apreto fuerte e solto. Una, peito, corrijo postura e miro de frente. Veña, vamos acollendo aire, baixo, 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 baixo. Apreto, arriba, 2, vamos, apreto, 3, 2 más, solto, última, apreto, solto, paso adiante, descanso. Vale, cambio de postura, vamos, boca arriba, cambio por favor, séntome, séntome, ponete, doblo rodillas, voy hacia atrás, alineo pernas, separo, apoyo parte baixa da espalda, deixo-me caer, entrelazamos os dedos das mans, descanso o meu cuello, quito a tensión o meu cuello e relajo, codos ben abertos. Se a espalda está arqueada, me cabe por aí algo, hai algo de espacio, acórdome que levanto un poquinho a pelvis, corrijo e non a movo. Non xunto rodillas e os pés que non me vayan hacia fora, vale? Collo aire, meto o ombligo para dentro, empujo, contraio o suelo pélvico, muslos e glúteos, e soltando aire levántome despaciño e quedo mirando as miñas rodillas cos codos ben abertos, soltando aire. Relajo musculatura, collo aire, devolvo cuello, descanso atrás. Antes de soltar, contraio todo fuerte e subo, 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 mantéñome aguántome e solto. Collo aire, teño que notar unha poquinha tensión aí na parte alta da barriguinha. Veña, vamos, arriba, veña, abaixo, apreto e ao soltar aire subo, subo, codos ben abertos, aí, collo aire baixo, e fago dúas máis, vamos, una, moi ben, bon a última, bon, 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 e aguanto, bon hacia atrás, collo aire, descanso o cuello, abro ben os codos, espalda ben apoyada,
rodillas. E vou agora a cruzar a perna esquerda para levar o codo en dirección rodilla, pero non moi lexos, porque a parte baixa da espalda non se me levanta. Só se me levanta un ombro e o omóplato non de todo. Vou hacia atrás collendo aire, doblo ben a rodilla, como me vai a ver, e ao soltar, vamos, levanto un poquinho o cuello, aí, aguanto. Parte da espalda ben apoyada. Vou hacia atrás, miro hacia arriba, collendo aire, apreto e levo o codo en dirección rodilla contraria, pero non quero chegar moi alto, non, porque despejo a parte baixa da espalda, que quero ter ben apoyada, ben protegida. Veña abaixo, e vamos, arriba unha, veña, levántome un poquinho, vou hacia atrás, e fago a última, veña, vamos, arriba, 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 moi ben, vou hacia atrás, non quito as mans, pero sí que cambio de perna, vale? Apoio ben a perna, meto ben vertical, non me caio hacia os lados, corrijo, apoio, codos, cuello estirado, e desde aí collo, apreto contrario, e vou, perdón, neste sentido. Una, levanto un poquinho o cuello, relajo, collo aire, vou atrás, solto e subo un pouco, veña. Dos, vou hacia atrás, só levanto un ombro e non a escápula inteira, non? Ese osiño que temos detrás. Vamos, non fai falta, o que me importa aquí, a parte baixa da espalda, que non se despeje, vale? Vale. Collo aire ao baixar, apreto, subir. Vamos, 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 vamos. Moi ben. Veña, vamos dúas máis. Una. Moi ben. Vamos á última. Vale. Moi ben, doblo rodillas. Doblo rodillas. Saco mans. Palmas ao suelo, ombros ben atrás, ben aplanado, esa parte baixa da espalda, ese cuello ben estirado e miro de frente ao teito, vale? E desde aí vou a subir as dúas rodillinhas, unha e o subo a outra. Manteño ese ángulo reto mentre baixo unha, non me cae a outra, teño que estar atento. Collo aire baixo, nada máis tocar, apreto fuerte a musculatura, soltando aire, subo lentamente, hasta a postura de principio, collo aire, baixo outra perna e esta que non me cae, manteño, toco, apreto fuerte, suelo pélvico contraído, arriba, ombros ben atrás, firmes, veña, vamos unha perna, collo aire, toco, apreto, e subo, e veña, ca outra, collo, apreto, e subo. Vamos por un lado, toco, apreto fuerte, e subo, e vamos por outro. Toco, aguanto que non me caia, apreto, e subo. Vale, baixo unha perna, e baixo. E agora, mantéñome nesa postura. Boca arriba. Rodillas dobladas, palmas ao suelo, peito aberto, rodillas suspendidas. Collo aire, vou hacia un lado, levanto unha parte da espalda, pero os ombros firmes a colchoneta, e ao soltar contraio o suelo pélvico, estiro as dúas pernas, aguanto. Aí de medio lado collo aire, non xunto rodillos nin tubillos, apreto, a barrigiña e solto aire, e volvo ao principio. Collo aire con ese ladinho, apreto toda a musculatura da barriga, e estiro as pernas, apreto ben esas pernas. Rodillas ao peito, collo aire, apreto, e ben. Collo aire, apreto, estiro. Collo, apreto,
Vamos dúas máis, unha por un lado, vamos á última, pois veña, preto, estiro, collo, veño ao medio, mantéñome nesa postura, si aguanto, si non descanso un pouquiño, corrijo, e suspendo as dúas, porque desde aí vou coller aire, apreto o ombligo, subo as dúas perniñas arriba e punteiras hacia mí. Collo aire, estiro pernas, doblo rodillas, peito aberto, espalda ben apoyado, e ao soltar, punteiras hacia mí, aguanto 2, collo, 3, collo, 4, 2 más, 5, última, y 6. Baixo, descanso unha perna e descanso outra. Apoio ben esa espalda. Unha palma mira a outra, collo aire. E ao soltar, subo o cuello, brazos, giro, palmas, abro o peito, manteño todo ben contraído, brazos cerca do suelo sin apoyar, palmas cerca do suelo, sin tocar, e aguanto. Si me doi o cuello, fago co cuello este ejercicio apoyado. Veña, collo aire, ao soltar apreto todo, subo brazos, cuello, giro palmas, abro o peito, miro rodillas, mantéñome e aguanto. Atención, solto aire despacillo, mantéñome mentre solto aire, aguanto. E veña, apreto, subo, giro, arriba. E veña, subo, giro palmas, abro o peito, quedo mirando rodillas, aguanto, mantéñome máis paralelas, caminando o suelo, brazos que non se arrastren, que non se toquen, que non se apoyen no suelo. Veña, vamos á última. E subo. Descanso brazos e vou co cuello atrás. Subo unha perna, collo aire, preto, barriga, espalda estable, firme, brazos, hombros, e abro un círculo. Preto todo fuerte. Acabo de soltar aire, acabo de facer un círculo en unha dirección. Volvo a coller aire, apreto, tenso a musculatura, e vou no sentido contrario. Teño cuidado que se vou a un lado, non se me mova esta rodilla que está apoyada esta planta, que non se me abra o pé, nin que me bascule, que se me incline lateralmente a rodilla. Vale? Veña, collo aire ao soltar, manteño a espalda firme, que a forza da barriga, vou soltando aire a medida que fago o giro, non solto aire demasiado pronto para que me dé tempo, nin demasiado tarde que me sobre aire. Vou regulando o movimento da respiración, se vexo que vou corto acelero un pouco, se vexo que vou largo, ralentizo, pero teño que chegar a punto de partida, co aire xusto, soltado. E veña, en un sentido, movemos ben esa cadera, facendo un giro, non fai falta moi amplio. Última, veña, cuidado a parte baixa da espalda. Aí. Vale? Descanso. Corrijo postura, alineo pé, rodillas, hombros, brazos, cuello estirado, miro de frente hacia arriba o teito, con toda a espalda estable, ben apoyada, a perna contraria. Vale? E repito, collo aire contrario toda a musculatura, que a musculatura da barriga me permite apretar a espalda contra a colchoneta, mantela firme, que non se arquee, que non se ten cuidado que non se mova esta rodilla de apoio e o pé que permaneza mirando de frente. Ombros firmes tamén, brazos, que nos axudan os brazos tamén a manternos estables. E
e solto. Apreto e solto. Una por un lado. Vamos a última. Por lo otro. Descanso. Suspendo rodillas. Levanto cuello. Collo aire, espalda ben apoyada. Estiro as dúas pernas, non voy abaixo, que me marcho. Aí un pouquinho arriba. Espalda recta. E ao soltar, una. Collo aire. Fuerte, Dos. Collo aire. Preto. Tres. Collo aire. Apreto. Cuatro. Dos más. Última. Preto e solto. Baixo o cuello e non descanso as dúas pernas ao mesmo tempo, senón que baixo primeiro unha e despois a outra. Desde aí collo aire, apreto a barriguinha, glúteos, muslos, brazos firmes, cuello, e ao soltar aire, arriba. E manteño no glúteo, barriguinha apretada, hombros, aí. Adelanto hombros e aplano vértebra a vértebra, espalda de atrás, de arriba hacia abaixo. E ao soltar apreto fuerte, arriba. Descanso. E solto, enrosulto, subo en bloque, arriba. Apreto todo. E quedo aí arriba, quedo, ¿vale? Quedo. Porque desde aí, vou coller aire, apreto, levanto a perna, alineo muslos, estiro en peine e manteño. Si me baixa a cadera, subo. Collo aire, corrijo, la otra. Dos. Collo, apreto musculatura, firme brazos. Tres. Cuatro. Una por un lado. Cinco. Vamos a última. Y seis. E descanso a espaldina. Vamos unha fuerte. Suspendo rodillas. Corrijo a espalda, estiro o cuello. Vamos a levantar o cuello un pouquinho medio nas rodillas. E vamos coller aire. Estiro as pernas e levo brazos atrás. E ao soltar, subo brazos, giro palmas, traio rodillas. Fixámoslo antes, pero que as rodillas apoyadas. E agora combino o ejercicio de antes co das pernas estiradas. Apreto, solto dos. Si o cuello me doy, atrás cuello. Si aguanto, mantéñome e fortalezo. Cuello. E vamos. Dos más. Una. Vamos a última. Y dos. Descanso. Descanso, cuello. Baixo a perna. E abaixo. Vale, vou a estirar unha perniña. E a outra. Miro como están de forza na barrigiña e comprobo si son capaz de levantarme, collendo aire, brazos atrás, e ao soltar subo cuello, brazos, arriba. Una, abro o peito, e manteño. Vale? Collo aire, vou atrás, e ao soltar apreto, toda a barrigiña, subo brazos, subo cuello, aperto a barrigiña, dou un tirón, métome recta, totalmente ben posto, pero
arriba. Collo. Aprieto. Arriba. Vamos. 2 más. 1. Vamos a la última. Aprieto. Arriba. Descanso. Corrigo postura. Pernas, séntome bien. Tronco. Peito, cuello. Brazos. ¿Vale? Deixo-me vir un poquinho hacia atrás. Abro o peito, apreto a barriguinha. Desde aí collo aire. E ao soltar. Una. Collo aire, peito aberto, barriguinha apretada. E ao soltar, 2, 3, e vamos, 4, 2 más, 5, última, y 6. Subo, adelante, descanso. Abro pernas. Séntome bien. ¿Vale? Tronco. Ven apoyado. Glúteos ven apoyados. Tronco ven adiante. Peito aberto, cuello estirado. Brazos. Collo aire. A medida que baixo un brazo, retrocedo outro. Redondeo a espalda. Miro as rodillas e acerco. Apreto. E ao soltar aire, con todo ben apretado, mentre levo un brazo a un sitio, o outro a outro, vale? Collo aire bom, e solto. E desde aí collo, apreto a barriguinha, e solto. E vamos, collo, e solto aí abaixo, manteño. E desde aí volvo a coller, e subo. Vamos 2 máis. Collo e solto. Volvo a coller, apreto e solto. Última. Apreto e solto. Vale, descanso. Cruzo pernas. Séntome ben. Peito aberto, barriguinha. Cuello, tronco adiante, e desde aí collo aire, e ao soltar, descanso. Collo aire, abro o peito, apreto a barriga, estiro o cuello, e ao soltar, descanso. Collo aire, abro o peito, apreto a barriga, estiro o cuello, e ao soltar, descanso. E veña, descanso. Vamos á última. Descanso. Collo aire, abro o peito, apreto a barriga, estiro fuerte o cuello, tronco adiante, e aguanto 1, 2, incorporo-me, abro o peito, apreto a barriga, volvo a alargar o cuello, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, por favor. Vamos a meternos ahora a cuadrúpedo. Veña. Tiramos hacia lá, baixo brazos, hombros, rodillas separadas, pelvis, espalda recta, peito algo abierto, se retrasa un poquinho as pernillas, ¿vale? Cuello largo e miro hacia abaixo, ¿vale? E ahora, collo aire, levanto esta perna e traio un poquinho adiante, e ao soltar estiro, aguanto 1, non arrastro a
doblo rodilla, 2, e repito, collo aire, 3, perna estirada, glúteo fuerte, perna tensa, e vamos, atrás, 4, última, y 5, descanso, rodillas al suelo, corrijo postura, este cuello no me cae, peito algo aberto, espaldilla recta, vamos con otra perna, veña, rodilla o peito, collo aire, solto, perna fuerte, hay una, glúteo muy fuerte, collo aire, 2, y vamos, collo aire, meto la rejilla muy fuerte para adentro, arriba 3, y 2 más, veña, 2 más, 4, vamos a última, y 5, corrijo postura cuadrupedia, descanso, brazos, hombros, muñecas, e collo aire, e ao soltar, meto chepa. Veña, as rodillas ben dereitiños. Volvo a coller aire, e ao soltar, quito chepa. Miro hacia arriba. Collo aire desde aí, e ao soltar, meto chepa, miro o ombligo. Collo aire, e ao soltar, basculo a pelvis de atrás adiante, arqueo a espalda, abro o peito e subo o cuello sin doblar os brazos. E desde aí collo, e meto, e ao soltar de novo, solto. Veña, faco 2 máis, collo aire, meto chepa, e ao soltar, arqueo, abro o peito, miro hacia arriba, vamos a última, collo, meto, e vamos, arqueo, corrijo postura, sento atrás e descanso muñecas, brazos e hombros, estiro ben os brasillos, séntome ben atrás, abro o peito, estiro o cuello, non apoio frente, alargome ben, adelanto un poquinho os dedillos das mans, aí, volvo a abrir o peito, séntome ben atrás, estiro por último un poquinho máis o cuello e aguanto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuadrupedia e arriba. Candela sube, e ahora desde rodillas, como dixo ela, desde rodillas, abro o peito, apreto as rejillas, tiro o cuello, adelanto brazos, vamos a coller aire, deixo-me caer hacia atrás en bloque, apreto barriga e ao soltar, adiante. Non meto o para atrás nin doblo esa cadera, non flexiona a cadera. Vou en bloque, collo aire, apreto, arriba, 2, collo, apreto, 3, apreto, 4, e vamos, apreto toda a franja abdominal, 5, 2 más, apreto, última, apreto, descanso, cuadrupedia de nuevo, que se descansen un poquinho os brazos, collo aire, apoyo pés, dediños, e ao soltar, arriba, esa pelvis ven arriba, ven atrás, peito aberto, cuello estirado, e desde aí, collo aire, e ao soltar,
Una perna recta arriba, músculo apretado, perna tensa. Una, collo, aire, e ao soltar, dos, collo, aire, e ao soltar, tres, collo, aire, e ao soltar, cuatro, dos más, cinco, última, y seis. Rodilla ao suelo e rodilla ao suelo. E desde aí, collo, perna, perna, teño alineo a fajo unha planchilla, apreto a barriga, abro o peito, estiro o cuello, aguanto una, dos, tres, cuatro y cinco. Empezo a cansar e descanso. Estiro empeines, dobro codos e abaixo. Vale? Estou aí boca abaixo, estiro ben o cuello, apoio a frente, estiro ben os brazos, apoio ben a pelvis, e veña, collo aire, e ao soltar, perna dereita, brazo esquerdo, aguanto. Pernas e brazos ben estirados, só levanto o mínimo para despejar do suelo. Collo aire, e vou por outro lado, dos, tres, e vamos, cuatro, cinco, seis, siete, e vamos, ocho, perna dereita, brazo esquerdo, cuello estirado, frente apoyada. Si me molesta o cuello, poño unha pequena toalla ou algo aí abaixo, si non, mismo a man, e levanto sempre do mismo lado unhas veces e despois do outro, vale? Se non, sigo. Veña, unha por cada lado. Una, última. Vale. Traio as mans por fora da colchoneta, apoio mans á altura da miña cara, apoio antebrazos, apoio codos, vale? Cuello estirado, frente apoyada, e desde aí collo aire, e ao soltar, que a pelvis ben firme, que a barriga ben apretada, levanto en bloque, espalda e cuello. E alargo que a miña forza o cuello para atrás, estiro ben. Collo aire e baixo en bloque, espalda e cuello. E ao soltar, levanto en bloque, preto a barriguinha, non subo moito, non levanto codos, estiro fuerte o cuello para atrás, alargo ben esa espalda, estiro ben esa columna. E veña. E ao soltar, arriba, estiro fuerte o cuello para atrás. E veña. Dos más. Una, estiro fuerte e aguanto. Baixo. Última. Subo, subo, subo. Preto. Estiro fuerte e mantello. Me aguanto una. Dos, tiro ben o cuello para atrás, alargo, como se me tiraran del. 3, 4, 5, 6, alargo. Peito aberto, barriga apretada, cuello largo, 8, 9, descanso. Vale,
Giro sobre un lado, palmas hacia arriba, altura do meu ombro, pernas estiradas, man diante do peito, cuello apoyado, peito aberto, e desde aí collo aire, e ao soltar, onde levantamos unha perna, e agora as dúas, separámolas e aguantamos. Relajamos as dúas e baixamos collendo aire. E ao soltar, 2, e vamos, 3, e vamos, 4, 2 más, 5, última, y 6. Descanso. Volvo a meter boca abaixo, meto as mãos debaixo dos meus ombros, levanto codos, arqueo a espalda, apoio un antebrazo, apoio o outro, entrelazo os dedos, apoio os dedillos dos pés, estiro pernas, tenso muslos, glúteos, barriga apretada, despejo, me fago unha plancha, estiro o cuello, miro abaixo, manteño e un pouquillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Descanso. E veña, outra vez. Arriba, una, cuello estirado, peito aberto, moita barriga apretada, moito apretado as pernas, glúteos. Cantos van? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Y ahora meto de medio lado por el lado que nos quedaba. Por lo otro. Ahí. Vale. Meto man diante, corrijo postura, desde aí collo aire ao soltar, as dúas arriba, una, mantéñome. Descanso. E ao soltar, 2. Peito aberto. E vamos. 3. E vamos. 4. E vamos. 5. Última. Y 6. Vale, e vou acabar boca abaixo. E desde aí, estiro pernas, estiro cuello, estiro brazos, collo aire, apoyo pelvis e ao soltar despejo pernas, despejo brazos, levanto frente un peliño, estiro cuello, collo aire, descanso todo ao mesmo tempo. E ao soltar, 2, collo, despejo pernas, non as doblo, a ras de suelo, despejo brazos, despejo frente, alargo cuello, 3, e manteño. E vamos, 4, 2 más, 5, última, y 6. Descanso. Man debaixo dos ombros, codos levantados. Arqueo un poquinho a espalda, acuerpeo. E desde aí, sento. Adelanto o brazo. Abro o peito. Estiro o cuello. Sento-me ben. Adelanto un pouquinho os dediños das mans. Abro o peito. Estiro cuello fuerte. Manteño. 4, 5, 6,
aí collo o aire e ao soltar, meto cheto. Na parte alta levanto un pouquinho os brazos para que me aguante o peso do meu corpo, porque vou meter a pelvis, arqueo a espalda, abro o peito, miro así arriba e as mans quédame perpendiculares ao suelo, xusto as mans debaixo dos ombros, vale? Nin a la adiante, nin a la atrás. De xusto debaixo. E non as movo. Arriba. E desde aí collo aire, apreto a barrigiña como a cuadrupedia, non vou tanto atrás como antes porque teño as mans un poquinho máis adelantadas, pero hasta onde chego, pero si estiro o cuello fuerte. E desde aí collo aire e vou, de novo meto chepa, meto cadera, pelvis, abro o peito e arriba un poquinho o cuello. Collo aire e ao soltar que a barrigiña ben apretada, intento meter a espaldinha o máis recta posible, estirar fuerte o cuello, me subo hacia atrás e sento. E desde aí collo e meto, arriba. E vamos. Vamos dúas máis. Vamos unha. Última. Vale, a cuadrupedia, de rodillas, unha perniña adiante, pés alineados, a outra. Corrijo postura, brazos, peito, barrigiña, cuello, e fago a última. Collo aire, apreto o ombligo e descanso. Collo aire, apreto o ombligo, subo vértebra a vértebra, relajo esa espalda. Abro o peito, estiro o cuello. Collo aire, apreto o ombligo, baixo o cuello, levanto ombros e vou. Apreto, vértebra a vértebra, subo, relajo, quito tensión de espalda, cuello. Agora non fai falta tensión, ombros e veña. Fago a última e veña. Iso. Acabo a clase, corrijo postura e, bueno, quedamos mañán a mesma hora, mismo sitio, recordando que ás 11 da mañán hai clase en directo en vivo de aerol con Alberto. Pois nada máis, foi todo isto por hoxe, esperando que vos gustara, que fixerades algo, moita xente, algunha xente algo, algunha xente todo, e algunha xente nada. Vale?